ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike imigenderanire y'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abenegihugu ndetse n'amakuru akomakomeye mu makungu na makuru mashagezweho arebana n'umutekano mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo 28 ruheshi umwaka wa 2025 aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye ajyanye nibiri kubera muri territoire ya Fizi mu majyepfo ya isi ya Kivu nkuko bivugwa. Turagireba indwano zikomakomeye zabaye muri izi mpera z'indwi duhereye ku munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo 26 ruheshi turebe ibyabaye nyuma y'urupfu rw'umukomanda witwa Mamba Kakuka umwe mu bari bayoboye ihuriro ry'imikwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Turareba uko ibi byagenze ndetse nuko igisoda cy'u Burundi gikomeje gutabara FARDC kwivana mu bikorwa bikomeye kirimo ari gukoreshwa ibidasanzwe harimo stratégie d'encerclement position défensive ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaca tubibasigurira ahari gukorwa attaque de diversion ndetse na offensive principale n'ibindi bitandukanye aho bitangazwa ko uburongozi ndetse n'intwaza nkabo za FDNB zikomeje kurungika mu bice bitandukanye abakompanyi ya gisirikare kugira ngo akore operation coordonnée na FARDC. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na zone ziri ko zirategurirwaho capacité opérationnelle élevée ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibiri ko birabera ngaha ku kibuga cy'indege cya Kavumu n'ahandi hatandukanye nkuko bitangazwa aho bivugwa ko kuri ubu ngubu ibintu bikomeje kugenda bimera ukundi. Turaza kandi kubabwira ko Irubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abasirikare barenga 45 bariko baragezwa imbere y'ubutungane bakurikiranwe ibyaha bitandukanye. Rero ndetse nandi niyo tugiye kugarukaho mu buryo buramvuye ngusabe ntuce uja kure mazuze tubane ngaha turebe uko bimeze ikaze mu buryo bunonosoye kandi buramvuye. Kuko biri kugaragara amakuru ari guturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ku munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo 26 ruheshi umwaka wa 2025 habaye urupfu rutunguranye cyane rwa komanda Mamba Kakuka umwe mu bayoboye ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo risanzwe rifasha igisirikare cya leta FARDC mu bikorwa vya gisirikare mu bice bitandukanye byo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru ava ahize waremeza ko uyu komanda Mamba Kakuka yishwarashwe n'abagenzi be biwe ba hafi aha igisaro aho yari yahungiye hamwe n'abandi barwanyi ba Wazalendo nyuma yuko twirwaneho n'izasarambwe babakurikiranye mu bice vy'Irugezi bikaba vyari mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka turimo. Uhamya butangwa n'abanyagihugu hamwe n'abasirikare bamwe bemeza ko urupfu rwa Kakuka rwaturutse ku mvururu hagati y'abasirikare be hashingiwe ku ifaranga bari bahuguje mu isoko ryo kuwa kane ry'igisaro. Ubutumwa bwemejwe ko Mamba Kakuka yafanye n'abaeskoti abashinzwe umutekano we babiri barashwe nabo basangiye urugamba. Mu baturage batanze amakuru ndetse bagaragaza uko ndetse bamwe bagiye babibona bagaragaje uburyo ibingibi ibyakozwe ndetse ni gute ibintu biriko biragenda. Umwe yagize ati komanda wishwe ni Mamba Kakuka yapfanye n'amaeskoti abiri bagenzi be nibo bamwiciye kubera amahera y'ubu bahuguje nkuko byashyikirijwe n'abari bahari. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara ndetse bikaba biriko birasigurwa ngaha igisirikare cy'u Burundi cyahise gitabara kugira ngo gice akavuyo ndetse kirinde na bimwe mu bikorwa bitandukanye by'abaturage aho babonye ko Abazalendo bakomeje gukora amanyanga ntangere muri ibi bice.
nkuko amakuru ariko arabisigura. Nyuma y'amakuru FARDC yagiye ahura n'intambara zihanitse mu Rugezi no muri Gisaro, aho izasarambwe ndetse na Twirwaneho bari bamaze kwambura ibirindiro bikomeye abazarendo, igisirikare cy'u Burundi cyaciye gisa gitabara. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare bo mu rugamba baravuga ko FDNB yinjiye mu kibanza mu buryo bwa attaque spéciale, aho platoon y'abakomanda binjiye mu misozi ya Gisaro banyuze mu nzira bifashishije amasaha y'ijoro. Ibyakozwe muri operation nocturne bakoresheje jumelle de vision nocturne ndetse na armée de précision ndetse na écouteurs électronique kugira ngo babashe kugera ku mugambi wo kugera ahangaha. Biravuga ko FDNB yakoresheje stratégie d'encerclement, aho abashinzwe position défensive mu misozi hanamye yegere Gisaro bakoresheje imbaraga kugira ngo begere ahangaha neza. Biravuga ko rero iyi no operation yarimo irakoreshwamo intwaro zikomakomeye nkuko amakuru atugera bivuga. FDN birakoresha fils de Seferate AK-47 ndetse na za mitrailleuses, bari gukoresha kandi Ronce rocket RPG-7 ndetse bakoresheje grenade infragmentation nkuko bivugwa. Imigambi y'amayeri yakakaye FDN yakoresheje mu rwego rwa attaque de diversion mu buseruko Gisaro, mu gihe FDNB yatunguranye ikoresheje offensive principale mu majyaruguru, bituma abo ku ruhande rw'izasarambwe bacika intege. Wari uyoboye iki igitero yagize ati turiko turashyigikira igikorwa cya pacification, twakoze operation coordonnée na FARDC kugira ngo tugarure umutekano muri aka gace. Bikomeje no kugenda birasigurwa ndetse binavugwa ko kugeza ubu igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kigerageza kubwira FARDC ko igomba gukora ibishoboka byose ikagera discipline mu bikorwa ikora, kuko usanga rimwe na rimwe hari igihe bibangamira abaturage. Amakuru dufite ndetse akomeje kugenda tugeraho ngaho haragaragaza uko ibintu biriko birakorwa. Reka turebe uko bimeze. Biravugwa ko rero nyuma y'uko bikomeje kugenda bigaragara ko leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ibyikora biriko birabangamira abaturage, FDN biri gukoresha ibikorwa bidasanzwe mu rwego rwo kuba yabasha kumenya amakuru yahari abasivili ndetse n'ahari abarwanyi kugira ngo yirinde ko hari abaturage bagwa muri ibi bikorwa. Bari gukoresha ibikoresho byifashishwa kureba nijoro jumelle de division nocturne, bakarakoresha kandi amakarita kugira ngo bagende mu misozi no mu mashyamba bitabagoye. Ibiro bikaba biri gutuma bagera ku birindiro zabo bahanganye mu buryo bworoshye, abaturage ntibabigenderemo. Biri kuvuga ko FDNB iri kugenda yigarura imisozi itandukanye ndetse bakabikora mu buryo bwa embuscade cyangwa se attaque intérêt mu bice bitandukanye, aho rero bivuga ko bigabanya amakosa yagaragaraga mbere yuko abaturage bagirira ibyago bikomeye muri iyi mirwanire kuba. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu ibi bahinduye biriko biratuma noneho nta maturage ugirira ibyago muri ibi biri kuba. Dukomeje n'amakuru yacu ko makomeye, reka tuje i Rubero. Turabwira ko urukiko rwa Gisoda muri Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ruri kuburanisha abantu 92 barimo abasirikari 45 ba Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo, bari kuburana ku byaha birimo gufata ku ngufu n'ibindi bitandukanye nkuko byasobanuwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Abashara abandi bashinjwa ibyaha bikomeye birimo gushimuta abana no kwambura abantu hakoreshejwe imbaraga. Ibi byaha byakorewe muri teritwari ya Rubero hagati y'umwaka wa 2021-2024. Ibikorwa zikaba byarakorewe abantu 93 barimo abana 85 bafite imyaka iri hagati ya 17 na 12. Bamwe bakorewe ibyaha bari kwitabira imizimanza, bakorewe ibyaha bari kwitabira izi manza kugira ngo basabe indishyi. Izi manza zikaba ziri kuburanishwa ahantu hatandukanye hakorewe ibyaha zishyigikiwe n'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, kuko nibwo bwahaye urukiko ibikoresho bikenerwa birimo imodoka zitwara abakurikiranyweho ibi byaha. Izi manza zatangiye ku itariki 26 Ruheshi 2025. Biteganyijwe ko izi manza zizamara iminsi 10 kandi abazahamwa n'ibi byaha bazakatirwa ibihano bigera ku gifungo cya burundu, kuko bari kuvuga ko bagomba gutuma igisirikare igikora mu buryo bukurikije amategeko, bakirinda kubangamira abaturage, kuko byagiye bibonekeza kenshi ko usanga hari abaturage bagirwaho ingaruka zikomeye
n'ibikorwa bikomeye bikorwa n'igisirikare cya leta, kandi aricyo cyakabaye kikora ibishoboka byose kikabasha kurengera ubuzima bw'abenegihugu. Ibi rero kandi byagiye bigaragara mu miryango mpuzamahanga yagiye itabariza abanyekongo bari bakomeje kugenda bagirirwa nabi kubera ibikomeje kugenda biba kandi bikabangamira abatari bake. Dukomeje n'amakuru yacu, reka tujye n'ubundi ku by'u Rwanda rwatangaje ku umuryango w'abibumbye MONUSCO ndetse n'ubu butumwa bwa MONUSCO nkuko makuru atugeraho ngaha bivuga. Mu nama yihariye y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano UN Security Council, ambasaderi w'u Rwanda Martin Ngoga yatangaje ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gushyira umukono ku masezerano y'amahoro babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi Ngoga yashimye Amerika na Qatar ku ruhare rwabo rukomeye mu gutuma impande zombi zongera kuganira no kugera ku bwumvikane. Yavuze ko intambwe y'amahoro ije mu gihe igikomeye ishyiraho uburyo bushya bwo gukemura amakimbirane y'igihe kirekire mu karere k'ibiyaga bigari. Mu ijambo rye, ambasaderi Ngoga yavuze ko amasezerano arimo ingingo yihariye ishyiraho itsinda rihoraho rihuriweho n'impande zombi rishinzwe gukurikirana umutekano rikazaba rifite inshingano yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wo kurandura umutwe wa FDL rushinjwa kuba ugizwe n'abahoze muri ex-FARE n'interahamwe mu bikorwa byo kuvanaho ingamba u Rwanda rwafashe z'ubwirinzi. Ati FDL si ikibazo cy'u Rwanda gusa, ni ikibazo cyemejwe n'inama y'umutekano mu muryango w'abibumbye kuva muri 2003 binyuze mu byemezo bitandukanye byayo bisaga 20, ariko kugeza ubu ibyo byemezo ntabwo byigeze bishyirwa mu bikorwa. Ambasaderi Ngoga yagaragaje ko ingamba z'u Rwanda zishingiye ku burenganzira bwo kwirwanaho no kurinda imbibi z'igihugu. Yagarutse cyane kudakora neza kwa MONUSCO, avuga ko yakunze kunenga abandi aho gushyira mu bikorwa inshingano zayo izemejwe mu nama y'umutekano. Yagize ati iyo MONUSCO yanze guha agaciro ikibazo cya FDLR ariko igatangaza cyane gusa ibyo u Rwanda rukora, iba yivanze mu byo itakagombye kwinjiramo. MONUSCO iramutse ishyize imbere kurengera abasivili, kuganira n'impande zose no kureka gukwirakwiza inkuru za politike zidafite ishingiro, ishobora kugira uruhare rufatika mu nzira y'amahoro. U Rwanda rwashimye inama iherutse guhuza intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye MONUSCO Madamu Bintou Keita n'abayobozi ba AFC Goma, ruvuga ko ari intambwe nziza itanga icyizere cy'ubwumvikane bushya. Ambasaderi Ngoga yagaragaje ko hakiri byinshi byo gukemura ndetse bigomba gukemurwa, harimo n'ibibazo bishya bw'izasarambwe zishyira ahagaragara ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu, uruhare rwa politike no kubahiriza amasezerano yagiye aganirwaho. Mu gusoza, u Rwanda rwongeye gushimangira ko rwiyemeje gukorana n'inzego mpuzamahanga, akarere ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye mu rugendo rw'amahoro, ubwiyunge n'iterambere rirambye. Rwasabye inama y'umutekano kwirinda guca mu nzira ishingiye ku marangamutima, ahubwo bagashyira imbere ukuri, ubusumbane n'ubutabera. Ambasaderi Ngoga ati icyizere cy'amahoro ntigishingiye ku nyandiko ziteweho umukono gusa, ahubwo zishingiye ku bikorwa bifatika. Ibi rero akaba ari ibintu benshi babona ko ari intambwe ikomeye yatewe kuba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hari ibyo biyemeje. Benshi bakavuga ko mu gihe byakurikizwa cyangwa se byashyirwa mu bikorwa, nta kabuza amahoro yagaruka mu karere, umutekano ukidegembya. Reka turebere hamwe ibikubiye muri aya masezerano mu buryo burambuye. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano yanditse amateka agamije kurangiza intambara imaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ubukungahaye ku mabuye y'agaciro, harimo n'intambara yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021 hagati y'umutwe wa Izasarambwe ndetse n'igisirikare cya leta. Aya masezerano yoyowe na Amerika akaba yashyizweho umukono ku wa 5 i Washington hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madamu Therese Kwayikamba Wagner.
rero ni amasezerano yitezweho ibintu bikomeye cyane. Inyandiko ikubiyemo ayo masezerano ivuga ko ahita atangira kubahirizwa. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko uyu munsi urugomo no gusenya birangiye n'akarere kose gatangiye icyiciro gishya cy'icyizere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio wahagarariye gushyira umukono kuri aya masezerano yavuze ko uyu ari umunsi wanditse amateka kandi w'ingenzi. Ashima igihagararo no kugira ijambo kwa Amerika mu guhuza abantu. Minisitiri Nduhungire na Minisitiri Kwayikwamba bashimye uruhare rutaziguye rwa Perezida Trump mu gutuma aya masezerano agerwaho. Ni amasezerano akubiyemo ingingo nkuru 9 arizo: kutavogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubw'u Rwanda no kubuza imirwano, guhagarika kuvana ingabo mu bikorwa, kwambura intwaro, kwakira imitwe yitwara gisirikare itari ya leta habanje kugira ibisabwa, gushyiraho uburyo buhuriweho bw'ubugenzuzi bw'umutekano hagamijwe kurandura umutekano w'inyeshyamba wa FDLR, urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda no guhagarika ubufasha bwose leta kuri uwo mutwe n'indi mitwe ifitanye isano nawo, gucura impunzi no gusubiza mu byabo abahunze imbere mu gihugu no korohereza imiryango itabara imbabare mu bikorwa byayo bihagarikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi bwa MONUSCO harimo no kwiyemeza ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro wa 2773 w'akanama k'umutekano UN unarimo ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igahagarika imirwano ikava no mu bice yafashe n'u Rwanda rukareka kuyifasha. Gahunda y'ubuhahirane mu bukungu irimo no gukorera mu mucyo kurushaho ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ishyirwaho ry'akanama k'ubugenzuzi bwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano no gukemura ibibazo bishobora kuvuka, kagizwe n'umuhuza w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Qatar na Amerika. Ibiteganywa bya nyuma birimo nko kuba aya masezerano azakomeza kugeza igihe kitazwi ndetse ko ashobora guseswa n'uruhande rumwe muri izo zombi, u Rwanda cyangwa Kongo rubanje kubimenyesha urundi mbere y'amezi 6, no kuba aya masezerano atangira kubahirizwa ako kanya akimara gushyirwaho umukono. Impande zombi ziyemeje gushyigikira ibiganiro bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'izasarambwe biyobowe na leta ya Qatar, hamwe n'ibikorwa byo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari ya leta. Kinshasa n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha umutwe w'izasarambwe wafashe ibice byinshi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo birimo umujyi wa Goma na Bukavu. U Rwanda ariko rurabihakana. Minisitiri Rubio yavuze ko kurangiza intambara bidasobanuye amahoro gusa no kurengera ubuzima, ahubwo ko arimo no gutuma abantu babaho, gutuma abantu ubu bagira inzozi n'icyizere cy'ubuzima bwiza kurushaho no kugira uburambe, amahirwe mu bukungu no gutuma imiryango yongera guhura. Ati ibyo bintu biba bidashoboka iyo hari intambara n'amakimbirane. Yongero ati haracyari byinshi byo gukora. Yanavuze ko Amerika ishaka gukorana ubucuruzi n'abafatanyabikorwa bayo. Minisitiri Nduhungire nawe yavuze ko aya ari amasezerano yanditse amateka, avuga ko hakiri ugushidikanya kwinshi mu karere kacu n'ahandi kuko hari amasezerano menshi yabanje ntashyirwe mu bikorwa ndetse inzira iri imbere ntizoroho. Yongero ati ariko hamwe n'ubufasha bukomeje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa twemeza ko impinduka ikomeye igezweho. U Rwanda rwiteguye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugera ku byo twiyemeje duhuriyeho. Minisitiri Kwayikwamba yavuze ko aya masezerano afunguye icyiciro gishya kidasaba gusa ibyo twiyemeje ahubwo gisaba n'ubutwari bwo kubishyira mu bikorwa. Yagize ati abababaye cyane kurusha abandi barimo kutureba biteze ko aya masezerano yubahirizwa kandi ntidushobora kubatenguha. Yasubiyemo ubutumwa abagore bo mu burasirazuba bw'igihugu baherutse kumugezaho, bakamusaba ko aya atagomba kuba amahoro y'abakomeye, ko ahubwo agomba kuba amahoro ya nyayo ndetse akagera kuri bose. Akaba rero ari ibiri gutangazwa birebana
n'aya masezerano. Ariko kuri ubu rero benshi baribaza uko ibiganiro byo muri Qatar Doha bigiye kugenda, kuko benshi basanga leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimwe na rimwe hari igihe yasinyaga amasezerano nyuma ikayarengaho. Ariko kuri ubu biravugwa ko hitezwe inkuru nziza, hitezwe ko ibibazo byose bihari bigiye kurangira, abaturage bakaryama bagasinzira, abaturage bagacuruza bakunguka, indege zikongera zikaguruka mu kirere cyo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, ndetse n'abari bamaze iminsi barahunze bagasubira mu gihugu cyabo. Ibyo benshi babona ko ari intambwe ikomeye. Ese birashoboka? Natwe tuti birashoboka cyane mu gihe hari ubushake. Ni nuko dusoje amakuru yacu. Fyonda sabone, hano twibanda cyane ku nkuru zikomakomeye zirebana na politike, umutekano, ububanyi n'amakungu, ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abenegihugu ndetse n'abagezweho mu makungu. Astra Vista.